یەک ژە کەچێن ڕزگار بوویەن دەست داعشەیە خەلکە شنگالەیە لە ساڵا 2014 ji bal Daeş ve digel kesûkarên wê hat bûa girtin. Bi dilekî şikestî û naxekî bi azarên 10 sala. Beref bîra Elo Enter li Qezza Tilafir diçe. Li sala 2015 li ber çavên wê du birayên wê û nêzîkî 400 êzidî li vî cihê hatbûna komelkuşkirin û xistbûna nava bîrê. Ew take kes bûye ku ji nava mirinê û miriyan rizgar bûye. 2014 عائلتي خو گرتن و امانینه تلعفره و ام همو جی قد کرن جن جدا کرن و میر جدا کرن و میرو گالا كده اني نفيدري براين بيجي نفدبو هر ویری همو ویدری کشتنو و بردانا ویدری هاجي نكد بايتي ویدری جي دفع دانيتي ميجي كشتوانيتي بس تلفونا كاوان هان قوينا كشجن و أس بنم في الترابيزة صاركم وزبر ما أتلعفري كلهم من جميع الطوائف موجودة هنا الطائفة اليزيدية والمسلمين لگور گوتنا یک جه خلک نافچه العفر قربانیین بیره علو عنتر جهمو بکاتیان دناف دهنه بأطياف الشيعة بعد التحرير سمعنا أن هنا پشتی رزگارکرنê mezanî ku bîra Elo Enter li vir e ku cenazeyên şehîdan hemî di nav de ne. Piştre em hatin vir û me cenaze dîtin. Em bawer dikin ku ji hemî pêkateyan di nav de hene. Ji pêkateya Êzidî û Musulman û Şîa û Sunne û Kurd ji hemû pêkateyan hene. اليزيدية ومن المسلمين بأطياف الشيعة والسنة والكرد ومن جميع الطوائف موجودين هنا. لگور گوتنا سروک تیمین هلدانا گورین بکوم ینسر به حکومت عراق و ده هفتیا بهد دا گور و بفرمی هیت هلدان بیره علو عنتر نزیکی 100 متری یا کویره و 5 متری یا پانه بدورات یا نزیکی 10 کیلومتران ده کویتا باکور قزا العفر ده هیتا پیشبینی کرن زیده تر 1500 رفاتان جهمو تمنان دناف ده هبن هنجی ملبیرا دما دبیجن بیر آف ببیرا مروف دهید لدم ناو بیرا علو عنتر دهیتا گوتن اکسر بیرا مال قربانیان دست داعش دهیتا گرن جبر کل سال 2015 زیده تر 1000 کسان دناوا و بیره دا لسر دست داعش هاتنا کومل کش کرن جوه هجماره جی زیده تر 400 ولاتین ازدی دناف دهنه عدلا بکر داو بیره علو عنتر لقزات العفر